Reka mbahereze ikaze na karibu mbasuhuze muryango mugari bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi, nizera neza ko mumeze neza kandi mushima Imana mu bice byose murimo. Reka rero mu by'ukuri muri iki gitondo cya tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026 turebe byinshi cyane biramutse bivugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kera kabaye igisirikare cya FDNB ni igisoda cy'u Burundi kiri kubyina intsinzi nyuma yo gucakira umuyobozi wa Red Tabara. Ibyo ngibyo turagenda tubivugaho. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo amanukanye ijambo rikomeye akuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'amakuru y'ibanga avuga ko rwose Abanyamerika bamaze kumwemerera gushyira mu bikorwa no kurimbura inyeshyamba za M23 burundu. Turagenda tubirebaho. Inyeshyamba za M23 zongeye kwiyamira cyangwa kwitwerera ibyo zitakoze ngo zafashe umuyobozi wa Blackwater ngo bamufatiye muri Uvira ntibahari, baramufata gute? Ubwo turagenda tubireba. Nanone kandi kuri Red Tabara tuhafite andi makuru ko nyuma yo kotswa igitutu n'ingabo za guverinoma ya Kinshasa, ibirindiro byabo babibimuyemo nako babirukankanye barirukanka cyane. Ubwo nabyo turagenda tubigarukaho turebe akantu ku kandi. Si ayo makuru gusa tubafitiye, turagaruka muri Bukavu na Kavumu icyarimwe tubabwire amakuru ari kuhavugwa. Hano Kabare rwose cyo naje kumenya nuko habereye ambuscade ikomeye cyane igafatirwamo abasirikare abandi bakayigwamo. Ubwo nabyo turaba tugenda tubigarukaho tureba akantu ku kandi uko bimeze nuko byifashe. Rero kanda subscribe, share, comment, like kandi no kukazogera dukomeze kugenda tubana gatanu kuri kagenzi kako. Reka duhere kuri aya makuru yamaze akumenyekana. Navuga ko ari amakuru mabi ku ruhande rwa AFC M23 nabo bafatanije, akaba amakuru meza ku gisoda cy'u Burundi kuko bamaze gushimangira ko umuyobozi wa Red Tabara bamaze kumufata, akaba yafashwe ubwo botswaga igitutu bikaza no gutuma bimura ibirindiro byabo. Ubwo ngubwo turagenda tugaruka aho ibirindiro byabo babyimuriye, ariko aya makuru yatanzwe nkumva aya makuru yamaze gushimangirwa. N'ubundi yafatiwe mu misozi miremire ya Fizi, hariya muri teritwari ya Fizi nyine mu mirwano bamazemo iminsi bumva mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero ni bimwe njya nkubwira ati ibyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biragenda bigira gute? Biragenda bishyirwa ku musozo, kuko nimba ubireba neza ukabona ibiri gukorwa, ukabona uburyo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbaraga gifite, ibyo kiri gukora nyuma yo gukura inyeshyamba za M23 twirwanaho na Red Tabara mu bice byinshi, bakaba bashyizeho gufata umuyobozi wa Red Tabara. Mu by'ukuri ibyo birita bikwereka imbaraga zashyizwemo ku buryo bukomeye. Ibi ngibi nanone kandi reka tubirebeho. Nyuma yo kotswa igitutu nkumva bakaraswa ku buryo bukomeye, ni amakuru rwose azindutse avugwa. Navuze ati reka banze nyababwire, ibindi tuze kubyinjiramo mu kanya mu ngingo zikurikira, ariko ibi byo mwabanje kubimenya. Barakubwira ko imisozi ifite intwaro cyangwa igicucu cya Red Tabara kuri Bujumbura, ngo ni igicucu cya Red Tabara kuri Bujumbura, ngo ihuriro ry'ingabo zituruka muri Red Tabara FNL ryimuriye ibirindiro byaryo bya gisirikare mu turere tw'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo hafi y'umupaka humva uw'u Burundi. Ibi birindiro babyimuye nyuma y'uko bokeje igitutu. Hashyizweho ibirindiro mu misozi ya Kabunambo na Kamate ireba Sange, agace ka Mutarure
niho Red Tabara yimuriye ibirindiro. Ntumva ngo bagiye bimukana intwaro zikomeye. Umusozi wa Kidumanga hagati ya Murenge na Mubera. Imbunda igamije Kabutobo. Imisozi ya Kabare Mubere, imbunda ngo igamije Bujumbura. Umve ibyo bari kuvuga, imigambi yavuzwe ngo ni ihuriro ry'ingabo rivuga ko rishaka gutera iterabwoba aho rikomoka. Ibitero byatangajwe ngo umujyi wa Uvira n'umurwa mukuru ngo w'u Burundi Bujumbura. Impamvu ngo y'igitero cyambukiranya imipaka n'uburyo bwo kwirwanaho. Ngo igisirikare guhagarara ku misozi, inyungu ku rwego rw'ubutaka n'ubushobozi bwo gutera kure. Ngo politike itumanaho rikomeye kugira ngo ritere ubwoba ngo kandi rigerageze uko ibihugu bituranye bibyitwaramo. Ni iterabwoba nyine. Buriya rero ikintu bavuze ngo ni iterabwoba, hari icyo bigomba kwita bikwereka no kukwigisha. Ntabwo Red Tabara mpamya ko ari igisirikare gifite ubushobozi. Igisirikare kifatanyije na AFC bakacyongerera imbaraga n'intwaro, bagashyiraho Red Tabara, bakaba barabakuye mu misozi ya Minembwe bakabimuramo bakabamaramo. Ngo ikibazo cyo kwiyongera kw'imirwano gihindura ikibazo cy'akarere. Rero tutaza kuvuga ngo ni na Red Tabara ngo yimuye ibirindiro. None se mbabazi, ubundi buriya Red Tabara ibarizwa mu misozi miremire ya Fizi na Minembwe, aho iri kumwe n'abasirikare batwirwaneho. Kuba hari deployment zakorwa muri biriya bice zikozwe na AFC M23 bakazitira Red Tabara bakayitwaza ziriya ntwaro ziremereye. Gusa ibi ngibi ni ibintu bitaza gutera ubwoba, kubera ko biriya bice haba za Sange, haba za Ruvungi, haba za Runingu, za Kiriba, ni uduce nyine tunagenzurwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba baza kwihisha muri ya misozi ireba Sange, ntabwo baje kwihishamo kubera ko borohewe, ahubwo hari ibirindiro byabo barabisenye, barimo barafonda bundi bushya. Kuvuga ko guverineri w'inyeshyamba za M23 muri Kivu y'Amajyepfo wari waragaragaje guhunga yagarutse, ariko afungiye mu rugo iwe aho akarere akorera. Abarinzi bafite intwaro nyinshi baramureba impande zose kandi bafite amabwiriza yo kumurasa kabone niyo yaba yahagurutse ku ntebe ye nta burenganzira ahawe n'abarinzi be. Icyo kintu wacyumvise? Ngo ni guverineri w'inyeshyamba za M23 yari yarahunze none yagarutse. Kugaruka bahise bamukubitaho uburinzi bukomeye cyane, uramubona hariya, bamubwira ati ntiwemerewe no guhaguruka ku ntebe yawe. Ayo ni amakuru yandi, ni update tuba twamaze guhabwa. Afungiwe mu rugo iwe, kubyumva umva hano ifoto bagaragaje, iruhande rwe hariho abasirikare ubona bamucunze ari kumurebera hafi, bavuga bati wowe urahaguruka utwe turawusandaza. Hari uburyo ukorana n'abantu, nakubwira ati hari abantu binjira muri AFC M23 bumva ko bagiye gukira, bagiye kugira ijambo, bagiye gukomera, bahagera bakakubwira ati cira birarura, ngwino ubisokoze uko usanze byogoshe. Sibyo? Nibyo bigenda bibabaho, nibyo ba Paruku bagiye bazira. Nananga barakubwira ngo buriya ngo yandikiye Kisekedi ibaruwa amusaba bimwe mu bintu nyine byo kumwizeza umutekano, byo kumukuraho biriya bihano, ariko Kisekedi aramubwira ati ese wenda ko twe twaguha imbabazi, abo wishe n'abo wiciye bo biragenda bite? Aho ngaho kihita kiba ikibazo gikomeye cyane. Urumva rero ko bitaba byoroshye n'aka na gato. Reka tuve aho ngaho rero, twari turi ku iyimurwa ry'abasirikare cyangwa igitutu cyokejwe
inyeshyamba za ntuza za M23 urumva biri muri birindiro. Hari andi makuru yasohotse ariko ni igihuha gikomeye cyane, ni bya bindi nyine M23 ikora nyine ukibaza impamvu. Turabizi neza Uvira Festival iragenzurwa 100% n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuvuga ngo bafashe umuyobozi wa Red Tabara, ukaza ukareba ibinyamakuru byabitangaje, ngo umuyobozi w'abacanshuro baba Black Water ngo baje kurwana na RDC gufatanya na FARDC amaze gufatwa. Amakuru ngo twikuriye kuri tele aremeza ko yaraye afatiwe muri Uvira. Ikinyoma cya mbere gikomeye, Uvira ninde wahamufatiye? Uvira iragenzurwa nande? Nibura se izo nyeshyamba za M23 hari ubwo zino mu birometero 40 wapi ngo yafatiwe muri Uvira agafatwa akisanga yamaze kugenzurwa mu maboko ya AFC M23. Yafatanywe n'abandi 4, hari n'abandi 8 bafashwe mu cyumweru cyashize. Dutegereje kumenya igikurikiraho, kumenya urimo wandika amafuti n'ibinyoma unandika nabi, ukumenya igikurikiraho ni igiki kiri buze gukurikiraho. Tuganire twibaze. Naje gukomeza kureba aya makuru yatangiye kuvugwa mu masaha y'ejo ku mugoroba, ndakomeza ndakurikirana, ndavuga ati koko uyu mugabo aramutse afashwe, akaramuka afashwe, ibinyamakuru byabitangaza ni ibinyamakuru bikomeye, ntabwo ari ibi binyamakuru wa mugani mbona bitazi no kwandika byatangaza iki kintu. Reka ibyo tunabireke, sibyo? Kuvuga ibi ngibi ni nka bimwe M23 nyine hari ibinyamakuru ifitiye, bareba uburyo iri gukubitwa bakavuga ati reka tuzane ikintu kiri buze gutuma ibyo byose bari kudukorera bituma bihagarara cyangwa abantu ntibabyiteho. Ni gute wowe umbwira ngo wafashe Eric Prince? Uzi izo nkuru ahantu twazisanga? Gusa maze kubona ko abanyamakuru bakomeye n'ibinyamakuru bikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze kumenya kurinda izina ryabyo. Ntabwo ushobora nko kubona nk'ikinyamakuru nka Kivu Morning Post cyanditse ibi bintu, ntabwo ushobora kubona ikinyamakuru nka za Actualite.cd zanditse ibi bintu, ntabwo ushobora kubona abanyamakuru nka za Tazama zanditse ibi bintu, ntabwo ushobora kubona ibinyamakuru bimaze kumenya nyine izina ryabyo. Abanyamakuru bakomeye nka ba Daniel Micombero bandika ibintu by'amafuti. Reka barakubwira ko rero muri teritwari ya Rutshuro hatangiye imirwano ikomeye hagati ya AFC M23 n'ingabo za CMC FDP. Ni imirwano yatangiye ku wa mbere ushize mu karere ka Bwisha, uduce twa Nyabananira, agace kitwa Miguruka n'ahantu hitwa Makoka. Utu duce twibasiwe cyane n'inzangano zakomeje kugabanuka kugeza kuva ku wa 4. Iyi miyaga mishya y'imirwano cyangwa y'urugomo irushaho gukaza umutekano mu karere ka Kivu y'Amajyaruguru. Biracyahangayikishije abaturage cyane pe, nk'uko bigenda bivugwa. Iyi CMC FDP ya General Dominique Ndaruhutse ni bamwe mu barwanyi bafite uduce bihariye babamo. Urumva twara muri teritwari ya Rutshuro barwana, bamaze no kumenyesha AFC M23 ko nta kintu ishobora kuzakora ngo yakure muri utwo duce. Ubwo bati nimba mugaragaje kutwegera rero barasaho, kandi koko niko bahita babikora, bahita babarasaho ku buryo bwihuse. Ibi ngibi rero hari icyo bikwereka, hari n'icyo byagusigira muri iyi mirwano ikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka i Washington aravuga ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'iki gihugu, ubwo yagendaga aganira n'aba bagabo
harimo bariya badepite, harimo bariya banyamakuru, harimo ba Marc Rubio n'abandi. Uyu mugabo bamwijeje intsinzi ikomeye cyane, ikomeye cyane. Mubwiye ati reka tuze turangize ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dutangire imishinga yacu. Ibi byanyibukije ijambo Donald Trump yigeze gutangaza avuga ngo ntabwo tuzacukura amabuye y'agaciro mu kavuyo cyangwa hakiri intambara. Iki ni cyo kintu bahise banyibutsa. Ubwo rero hari ikintu mugomba kwitegura cyangwa kumenya. Imirwano yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuba igiye kurangira. M23 n'ubuyobozi bwayo n'abasirikare bayo, ibintu byabo bishobora kuba bitagiye kurangira neza. Amakuru aturuka i Washington avuga ko imishinga ya Amerika na RDC basinyanye igiye gutangira, kandi igihe ntarengwa cyahawe izi nyeshyamba za M23 ngo n'igihe amasezerano yasinyiwe Washington DC yagombaga gushyirwa mu masezerano ngo cyararangiye. Ubwo tugiye kubona ibyatangajwe ari byo bigiye gushyirwa mu bikorwa. Mwakomeje kugenda mubona amafoto ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeza kugenda agaragara ahantu henshi cyane, ari kumwe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Buriya nyine baba bafite ibyo bamaze kwemeranywaho. Ubwo reka dutegereze turebe igihe biri buze gushyirwa mu bikorwa, ya mihanda ya gari ya moshi igatangira gukorwa nk'uko babisezeranye, amabuye y'agaciro agatangira gutunganyirizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukabona ubufatanye hagati ya guverinoma ya Kinshasa ndetse byumvikana na Repubulika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ni ibintu bemeranije cyane, kugeza ubwo bagiye babaha abasirikare, bakabaha aba expert b'abanya-Israeli gucungira umutekano Tshisekedi n'ibindi bigiye bitandukanye. Urumva ko rero hari ubufatanye bukomeye cyane. Mu by'ukuri navuga ko ni Tshisekedi we washatse uburyo avuga ati ndarwanya inyeshyamba za M23 ngere ku ntsinzi. Ni fake news ibya Eric Prince nanabivaho, iriya ni fake news ikomeye cyane. Bariya badutuburiye banditse ziriya nkuru nabibabwiye, ntabwo ari ngombwa ko ndibuze kubitindaho. Reka rero n'ubundi tugenda tugera ku musozo w'amakuru yacu, mbabwire kuri Bukavu na Goma ho na Kavumu ho gato, ahantu hitwa Kabare. Urahabona hano ruguru y'umujyi wa Bukavu, ari ahantu habereye ambuscade. Ni ambuscade, uriya muhanda uriho wumva uriho abasirikare ba TPDF, ni Tanzania People Defense Force, hariya niho bibereye. Hari abasirikare b'inyeshyamba rero za M23 n'ubundi bakomeje kugenda bava muri biriya bice, barimo berekeza hariya za Ruhihi, kuko niho bakomeje kugenda bahungira. Bagusangiye ikintu cyitwa abasirikare ba Tanzania hariya baba biturije, ngo nta n'umwe basizeho kubara inkuru. Gusa ndacyashakisha kugira ngo menye umubare w'ababigendeyemo, gusa ni benshi, ni benshi, ni benshi kabisa. Aho ngaho uri kubyumva neza, kandi bakomeje gukora operasiyo zabo bucece ku kibuga cy'indege cya Kavumu Airport, ndetse na hariya za Ntuza, na hariya Bukavu na Kavumu Airport hose icyarimwe. Urumva ubwo rero urumva hari ibintu byo ntabwo bigomba kuza koroha n'aka na gato. Impinduka zikomeye za hato na hato ziba zikomeza kugenda zigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubwo uko ibintu biri buze gukomeza bigenda turakomeza kubibabwira, gusa abantu bagomba gukomeza kwirinda ibihuha bibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri iyi minsi.
muri iyi minsi bakubwira ngo Uvira yafashwe harashwe, barasa Uvira baraguciye umurongo utukura, abasirikare bawe barimo bashirira mu kibaya cya Rusizi. Reka mbashimire turagenda dusubira mu makuru yacu ari imbere.